Tell me about yourself. Parlem de ou. Parlem de tête ou. Tell me about yourself. Parlem de ou. Parlem de tête ou. How did you hear about the job or the company? Comment ou te apprendre de travail là ou compagnie a? How did you hear about the job or the company? Comment ou te apprendre de travail là ou compagnie a? What position would you like to apply for in the company? Pour qui position ou ta remè appliquer dans compagnie a? What position would you like to apply for in the company? Pour qui position ou ta remè appliquer dans compagnie a? Why do you want this job? Pour qui ça ou vle travail ça? Why do you want this job? Pour qui ça ou vle travail ça? Why should we hire you? Pour qui ça nous ta dwe embaucher ou? Pour qui ça nous ta dwe employer ou? Why should we hire you? Pour qui ça nous ta dwe embaucher ou? Pour qui ça nous ta dwe employer ou? Why do you want this job? Pour qui ça ou vle travail ça? Why do you want this job? Pour qui ça ou vle travail ça? Why do you want to work in this field? Pour qui ça ou vle travail dans domaine ça? Why do you want to work in this field? Pour qui ça ou vle travail dans domaine ça? What are your interests? Qui intérêt ou? Qui ça qui intérêt ou? What are your interests? Qui intérêt ou? Qui ça qui intérêt ou? What are your strengths? Qui point fort ou gagné? What are your strengths? Qui point fort ou gagné? What's your weakness? Qui faiblesse ou? What's your weakness? Qui faiblesse ou? What motivates you? Qui ça qui motive ou? What motivates you? Qui ça qui motive ou? What do you enjoy doing the most? Qui ça ou plis reme fait? What do you enjoy doing the most? Qui ça ou plis reme fait? Are you applying for other positions? Est-ce que ou ap appliqué pour l'autre position? Are you applying for other positions? Est-ce que ou ap appliqué pour l'autre position? What are you currently working on? Sou ki sa wap travay nan mouman? Sou ki sa wap travay konya? What are you currently working on? Sou ki sa wap travay nan mouman? Sou ki sa wap travay konya? What will you bring to the company if you get the job? Ki sa wap pote nan kompany ya si ou jwenn travay la? What will you bring to the company if you get the job? Ki sa wap pote nan kompany ya si ou jwenn travay la? What are your goals? Ki objektif ou genyen?
What are your goals? Ki objectif ou genyen? What can you contribute to our organization? Ki sa ou ka kontribye nan organizasyon nou an? What can you contribute to our organization? Ki sa ou ka kontribye nan organizasyon nou an? What will you do if you don't get this job? Ki sa wap fè si ou pa jwenn travay sa? What will you do if you don't get this job? Ki sa wap fè si ou pa jwenn travay sa? What is your greatest professional achievement? Ki pi gwo realizasyon ou bien sikse profesyonel ou? What is your greatest professional achievement? Ki pi gwo realizasyon ou bien sikse profesyonel ou? Why are you not currently employed? Pou ki sa ou pap travay kounye ya? Pou ki sa ou pa gen emploi nan mouman? Why are you not currently employed? Pou ki sa ou pap travay kounye ya? Pou ki sa ou pa gen emploi nan mouman? What do you like least about your job? Ki sa ou plis pa reme nan travay ou a? What do you like least about your job? Ki sa ou plis pa reme nan travay ou a? What's your current salary? Ki salè ou kon ya? Konbyen wap touche nan mouman? What's your current salary? Ki salè ou kon ya? Konbyen wap touche nan mouman? Why are you leaving your current job? Pou ki sa wap kite travay ou genyen konye ya? Why are you leaving your current job? Pou ki sa wap kite travay ou genyen konye ya? Why were you fired? Pou ki sa yo te revoke ou? Why were you fired? Pou ki sa yo te revoke ou? What do you like to do outside of work? Ki sa ou reme fè le ou pa travay? What do you like to do outside of work? Ki sa ou reme fè le ou pa travay? How do you deal with pressure or stressful situations? Ki jan ou fè pou jere presyon ou bien sityasyon ki ran nou stresse? How do you deal with pressure or stressful situations? Ki jan ou fè pou jere presyon ou bien sityasyon ki ran nou stresse? Do you prefer to work alone or on a team? Eske ou prefere travay pou kontou ou bien an ekip? Do you prefer to work alone or on a team?
Est-ce que vous préférez travailler pour compte ou bien en équipe? Are you willing to work extra hours, nights, weekends, holidays, travel for the job? Est-ce que vous voulez travailler temps supplémentaire dans soirée, dans week-end, jour férié et voyager pour travailler là? Are you willing to work extra hours, nights, weekends, holidays, travel for the job? Est-ce que vous voulez travailler temps supplémentaire dans soirée, dans week-end, jour férié et voyager pour travailler là? What are your salary expectations? Combien ou t'as remis salaire ou yé? Combien ou t'as remis touché? What are your salary expectations? Combien ou t'as remis salaire ou yé? Combien ou t'as remis touché? When can you start? Qui lè ou ka commencé? When can you start? Qui lè ou ka commencé? Do you have any questions for us? Est-ce que ou pa gen question pour nous? Do you have any questions for us? Est-ce que ou pa gen question pour nous?